perlok warok so chisin I Khublei ya pi wi pawi ri oi ni Khniang kwa open yu pi ki parlok ki perjo ki yonga tegani to ga yung Khniang kawa da dep china kerpang he wa chiri gini Khniang gani ga yung Khniang kawa la ri o man gani ga yung kawa da china kerpang o ni benta wa chiri gini Khniang kiwa ye open mi down ni Khniang tegani to Khniang Ryndia kawa hi ong ki gani to Khniang Ryndia kawa penmi na Khniang chagi skop dagi skop chagi kse chagi chna that mo te gini to ga thau ri Khniang a te gani ga yung to ga chna kat pang he ni ban tau ri Khniang waro ching ta snam te gani ga yung ko ga ngada de chna o te au yu to gani ga eba me ni Khniang te gani ga eba me ni Khniang to da tu slar merda yongi te gani ngawat kadwa ngawan sini em selar merda per em rek boy di selar merda te ngawan e ba yo selak a ho ini selak a te kamu ong hi tin Khasi du selak pan e ba yo daw ni ha le e selar merda re SHEM jingeh o yang tip dang stang yu ha te dang kamwa li tiaw tam a tiaw tam te dang tip dang yu ni yang da em hiu da he la ini tawan kini wan to Khniang to da he mo kini wan to ki da he te kini setang no to da surskop ki do man di da ku ki kini Khniang te kabwa kini wan da sedang hoi hi ga teu chi da kap mo pam te kamwa da PDUP kini to thau ri Khniang yonga te nga yele ori ka ye mo ha I gam kino rap hab perchang yang tel se daga liang sarkar la em skim bu e ga sarkar daga mi se nin ai dam em skim ga I da chu pan ki yung la chna hi da ti ki Khniang la thu sumbe hi di thu sumbe la di au ito ga ni ga tom di Khniang ni tu waro I lo pe jor ke wa churi yang ke wa churi ya bi Khniang Ryndia ke te hi chini la ri ga ini di yang kiwa da penmi ikate tang ini ba ini tengkong chna patai to wa teban re ko ate yung wa em yung wa khat arput ini yung em ba ke jinjrong yang ni yung khat arput da chna ka pang no khat arput jinjrong ni yung sugo ri Khniang sugo bu sugo wa no chna tengkong kat ni kat sugo ngad he ta dui te ni parlok ta dang penyu ep go wadang chikmat wan mo ta Khublei chu